Magsukol ka tuan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Muna-muna ingkatan sa sanglitan ibang pupudjihan, ibang pagsukur tuput sadya katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, salta tap-tap iban daran in salawat iban sin salam sin kita niyo papanghu nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli mga palanggungan hapag-agama, damikyan hitukbal na mo impagsarang sukul kanyo kataan amuin yaribihaon hatiranan di matayinghog, di murungog, kimikita, amuin mga silaway nagbatilaol, dimihil sin wakto nila, bangmayan makapuso, sin amuin maniu-tiyo, tibayhuan sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imapuas dahil dito, hitukbal na muin sa salam-salaman kanyo kataan halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abihayaon, yari na isab kita niyo nakabalik pa wakto, biyasin na muin pagkabiyaksahan sin kita niyo, malam sin Jumaat. Yan pag kami nakabalik, bihayaon sa babsin ang mga udur hautan yaon. Masimasira kita niyo, yari haamuin kitab, sin amuin piapangadjian sin kita niyo kitab ad-durusul muhimma li amatil ummah, hapangadjian hikahangpu tagpito kulang labi, amunain pagpaanib paghalli dayng haamuin hinang pagsirik sa kuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin amuin mga tibayhuan sin dosa rakula patuhan na to Rabbul Alamin. Nasabot dahil dito inamuin kulang labi, amuin paghalli dahil nga hinang pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin mga tibayhuan sin hinang amuin dosa patuhan na to Rabbul Alamin. Amunin nasabot sin kita ni ulima bayaon inamuin pito, amuin delikado makadulja na manusia. Muna-muna amunin pagsirik patuhan Rabbul Alamin, iban sin pagsihir, iban sin amuin pag-asag duko, pag patay-piatay, amuin hinang hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala hawayrun kapatut. Damikyan amuin pagkaon sin alta sin anak yatim, iban sin pagkaon sin riba, iban sin pag amuin laong tabihan tumaykod ka rin hapag atubangan, iban sin satro, iban na sin pagtuhuma mga sila amuin mu'minat, mga amuin mu'minat kababayihan dahil nga umat muslimin, haway panghati nila, tumahon mo sinamuin, hinang bukon marayaw hakamaruan nila. Dahil mga dosa rakula, nasabot sin kita niyo amo na yung pagmaasiyat, padua maas, iban sin pagbugtoi, sin palsugpatan, sin amuin, pagkasilasa sin asukampong, sin pagtaybangod, sin amuin laong tabihan paglaulasya, iban na sin pagsaksi sinamuin bukon bunal, iban sin pagsapa amuin sumapakaw hakaputingan, damikyan amuin lang tabihan dimihil kaw problema hapang daig mo, tawakan iban sinamuin umanyaya kaw kapag kahimumano siya, makaanyaya kaw rin naman hapalihalan sinamuin makapanaog kaw duko, atawakan nakaanyaya kaw alta, atawakan kapatut. Iban na sinamuin pag-inom makahihilo, iban na damikyan amuin pagpanayam hapos,
Damikian iban na sinamuin pagyanun riba, amuin pagdamat tumari sinamuin pagbisara bukun bunal, amuin pagyanun kita-kita raon, magdamat tumari ring hamuk pamuk. Damikian iban sin namima, iban sin amuin uno-uno na liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam, amuin magkulang maglabi ang mga nagkasabot na tuyat long tabihan mapuas din dito, uno-uno na namuin piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Damikian mga palanggungan na mga pag-arama bihayaon kulang labi iniabutan na to amunain pagyanon amuin lapal kabtangan sin sheikh amun lang na wasahadatul zur, amunain pagsaksi sinamuin long tabihan bukon bunal, magsaksi kaw sinamuin puting kaya nga tamo puting saksian mo. Naway na manus tumaod hajaman sinamuin kita ni hayaon imanus siya magsaksi sinamuin way kasabunalan niya tawa bukon bunal kaya ingatan niya inyaon bukon amo saksian niya rasin paamuhon niya misang bukon amo. Apay pagsaksi dahil hindi bukon naman long tabihan labay ring hadila da nasambila mo in pagsulat singkat sin manusia. Habi yaon zaman bukon naman na mo in pagsaksi long tabihan nag-aalop nagtataykod sambila mo in magsulat kaw sumaksi kaw sin bukon bunal inyaon lamod din dito pagyanon amoy long tabihan magsaksi sin bukon bunal. Amoy syahadatul zur magputing, magbayta sinamuin bukon bunal, iban ininiring ang mga dusa, dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagsugpat-sugpat, dahil hindi ang mga dusa rakula, muna-muna yung pagsirik, patuhan Rabbul Alamin, amuin magtag-ipon atau mag-ibadat, duwa hindi ang katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan amuin laong tabihan, magtag-ipon ng mga barhala. Iban liya muddaydi paruman sintuhan na to Rabbul Alamin, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur. Papaaniban kato taniyo, inamuin laong tabihan, ini dahil mga dosa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala, papahaliun, papalayuun kita, dahil mga amuin magtag-ipon barhala, iban wajtanibu qawla zur. Amuin papaanibon kita, papahaliun kita rin nga amuin magbisara, magsaksi, sinamuin wayrong kasabunalan niya. Inanto, amuin lang tabihan, parumansin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga amuin kapiligruhan, atawakan, manunjuki, inamuin pagsaksi, sinbukon bunal, dahil nga mga dosa, dakula, patuhan na to Rabbul Alamin. Ini long tabihan aun sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mabaya ka kamu sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in amuin bayataan ko sin dosa rakula. Qalu bala ya Rasulullah, hinagi sin mga sahabat, huun ya Rasulullah. Qala sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in amuin dahil nga mga rusa sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na lang niya al-isyraku billah. Amuin maglimbang kaw, magsakuto kaw, dihilan mo limbangin Allah subhanahu wa ta'ala hapag tag-ipon pag-ibadat matukan niya, wa uququl walidain. Damikian amuin maasiat kau sumulang kau harwa maasmu. Wajala sa wakana muttakian faqala ala wa qawla zur. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu siya kabtangan sinamun kabtangan
bisara ini si masandigin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil inamuin namung man siya amun hibaitan niya ni namuin deng mga rusa rakula pagsaksi simputing wajala sa wakana muttakian faqala in Rasul sallallahu alaihi wasallam miyagad siya limingkud ang kaunan niya si masaday-saday siya haamuin biyaitan niya man in ala wa qawla zur amun along na in amuin magsaksi singkaputingan law na si mga sahabat famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat sambil inamuin kabtangan niya to piag balik-balikan si Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil nakahuna-huna sila may pabaha in Rasul sallallahu alaihi wasallam di pa siya humundong sinamuin kabtangan niya sabab sinamuin nasusay mga sahabat sin kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam balik-balikan niya inamuin ala wa qawla zur amuin kabtangan niya to den mga rusa rakula amuin pagsaksi simputing sabab apay ni rin waktu pa waktu magjatoy ni pak manusia labi-labi na biya si mga hahula na to ini bihayaon aun to din waktu niya inamuin wayroon agad amurain kia ulungan atawa na kan pialihala sin Allah subhanahu wa ta'ala in makagawa dahil haini. Auntod musim dahil hindi amuin laong tabihan agad di manusia makasaksi na sadya sinamuin laong tabihan bukun bunnal. Kan na bang bukun maayad inamuin pakanya rengkato makarugtol na sadya simbiyahay ni kalagguan amuin paldusahan malanggar sara sinamuin biakato tanyo manusia. In pagsaksi simputing iningreng mga amuin kriminal dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab mataod na in amuin mga kapatut nagkalawa nagkaanyaya way piyag katukbal sabab sinamuin pagsaksi simputing amuin inilong tabihan inamuin kapiligruhan sinamuin pagsaksi sin bukun bunnal pila na sadya namuin alta na anyaya nakawa sin hambuok sabab sinamuin pagsaksi simputing pila na sadya namuin laong tabihan ginhawa laong ta amuin nalawa atawakan namarihang atawakan kialaukan sabab sin pagsaksi simputing mataw din namuin laong tabihan in pagsaksi simputing amuin diin na tibayhuan piagusal si manusia sibuda ka namuin hipag-isarat hipagkabtang hipaglabtik sindila niya hipagsulat matawd tibayhuan sinamuin long tabihan sin pagsaksi simputing in pagsaksi sinamuin bihay ni muna long tabihan ini puting asal na dosa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab yung pagsaksi simputing timitindog siya haamuin kaputingan wayron kasabunalan niya iban laong tabihan pila na sadyay namuin siyaksian si magkasaksi amuin nagsaksi hakaputingan ngalawa inamuin kapatut simpakanya pakanya matawd ni namuin siyaksian sintao laong tabihan deng naman haalta ginhawa hakapatut sa uno na tibayhuan amuin hantara sin manusia papagkahinia manusia pagsaksi simputing amuin siyaksian sin pagkahinia manusia in bukun bunnal wala kaya tunayin kapatut damikyan hapagsaksi simputing kaya rihiling kapatut sin kaibanan matupakaibanan akan na ininireng mga amuin para kala dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab aun waktu amuin pagsaksi simbiyahe ni makaanya kau alta sinamuin pagkahimu makaanya kau sinamuin ginhawa sim pagkahimu makaanya kau sinamuin kamaruan sim pagkahimu matawd na long tabihan inamuin dahil nga sabab sin pagsaksi sin kaputingan
asal-asal ini timitindog siya ha amuin puting angkan na junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papahali untod kita long tabihan deng mga parakala ini amuin yapa mo sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin khutbah niya harap pahakay na pusan si paghaji sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda niya inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Inamuin pag-asag dugo, pag-anyaya, hapalihalan, sin pag-asag dugo, iban sin alta, iban sin kapatut, kamaruan, iniyan hiaram sin sara, deng hambuk, deng hambuk, doon kaniyo. Wala to diyan hati niya, miyangi ito sin sara, imag-anyaya. Sabab yung pagsaksi sin puting, wayroon, long tabihang pagduarwa nakaanya kau sinamuin bukon kay mo akan nain pag makaanya kau ha amuin dugo sim pagkahimo alta sim pagkahimo kamaruan kapatut ginawa sim pagkahimo inyan hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi impagsaki sin kaputingan impagsaki sin puting inyan anyaya mataud inamuin tibayhuan niya dan hikaan niya mo papagkahimo manusia inamuin kahinapusan niya iniyan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala ibanin laggo sin dusayan wayron da makaingat long tabihan amuren Allah subhanahu wa ta'ala sa manusia kana naman niya kakitaan niya kapandukahanan niya inamuin piyag kalaugan atawa in nakalaog in kialaugan inyang kaingatan sinamun pakanya yung biya din namuin bugat nabiya din namang pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala indusayan hasara sin kita niyong sara sin Tuhan na Rabbul Alamin inyan din mga dusa mabugat dusa rakula patuhan na Rabbul Alamin damikian nasabot sin Sheikh dahil di amuin wal ayman al kadiba amuna inamuin magsapakaw sin puting kaya ingatan mo bukon bunal inyong sapahan mo. Pila na inamuin mano siya bahayaw ni utukan sinamuin pagsapa. Ini dahil mga atin niya dusa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya mo makawain alta sin pagkahimo at supaya amuin mabaliskat in kahalan long tabihan hapagdarang kapatut haununo na kahalan amuin atas kau sumapa sapahan mo yung parakala ayawn simbukon bunal inyong kiaingatan mo bang man long tabihan hikakaon kay mo atawa maka mo atawa amuin may yanin ikaw inyaon kay mo ng bunal sa inya to misan kiaingatan mo puting sapahan mo inyan din mga amuin do sa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin magsapakaw sumapakaw hangan sin Tuhan Rabbul Alamin inyaon kiaingatan mo bukon bunal. Ini ni awal hadis sabda sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim wa dzakara minhum al munafiq sil'atahu bil halifil kadhib amuin nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya tutumpukan dahil mga manusia amuin di dahon sin Tuhan Rabbul Alamin magbisara adlaw kiamat salta di niya misan long tabihan aturun di niya misan bihan long tabihan amuin pudjihun atawakan tadskiyahan walahum adabun alim ubusin mga manusia to amuin siyusuko kanila tiyataka makanila ha adlaw kana amunain siksa maulul sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot dahil dito long tabihan al munafiq sil'atahu bil halifi al kadhib amuin dahil mga tao long tabihan amuin mga magdararang sapahan niya bang manindarangan niya yaon maiyan marayaw misambukon jato hati niya
pajatuhun niya sinamuin pagsapa niya. Dahil nga sabi at yung pagsapay nila yung mga amuin hinang long tabihan subay maani binamuin pakanya bukuning katahan amuin manjari mo sapahan. Ininiaon bubutangan niya inamuin pagsapa buko namuin long tabihan misam bukun bunal kaya nga tamuin niyaon bukun marayaw sapahan mura sumapa naman kaubang man inyaon mayan marayaw. Damikyan ini bukun atin niya manjari gaan-gaanong sintaw. Amuin long ta deng ha mga tibayhuan sin pagsapa amuin sumapakaw bangman kaw di makahinang atin di na kaw maghinang marayaw atawa di kaw duma mag-asip sapahan kulong mo di ko to dasipon hikuan yaon sinwayron atin niya para kala dusa niyo atawa ununo na matawd tibayhuan sin pagsaparay ni sapahan ko bangman ako di kumaramag alop atawa di ako matupa masjid atawa long tabihan di tuda ko magsaraka di tuda ko sumaraka kaniya atawa bihato kanin Allah subhanahu wa ta'ala papahaliun kita rin mga amoy bihato yung dagbus niya manusya wala taj'alullaha urdatan li aymanikum di kita manjari amuin magsapa long tabihan amuin mahinang sabab di tayo kapag inang ibadat marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala inya to bukun niya to hinang marayaw inya to rin mga dusa malaggo patuhan na to Rabbul Alamin. Akan na yang kita niyo subay amuin bukun giyagaan-gaan inamuin para kala ini. Subay hatin hiputang tuod maray habubutangan niya kahatihan sin kita niyo bangunin amuin hinangon nato insyapahan nato iban sinamuin di nato manjari pagsapahan. Insapa atin niya ini ni di pahadun niya pagutukan ni namuin manusia in para kala ini. Akan na ini deng mga masabot sin kita sabab daran ini ni pag hinangon sin tao magsaksi sin kaputingan magsapa sin puting sin bukon bunal bangman inamuin mabunal in puting yaon kaya ngatan niya puting atas niya sapahan pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa ka ni sab amuin magsapa-sapa amuin bang mahinang sabab amuin long tabihan hikapagang kay mo amuin di mo hikapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hawayrun amuin sabab niya magkulang maglari. Damikyan mga palanggungan na mga pag-arama nasabot dahil kala rahimahullah wa idha aljar amuin dahil mga dusa rakula dahil sa patuhan na to Rabbul Alamin amuin dimihil kaw kamudaratan haamuin kamu daratan haamuin pagkahimo pangdaig mo long tabihan amuin dimhil kamu daratan kangi anatawa problema ha pagdaig mo amuin pagdaig bay mo sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot hadis niya sabda sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila waman ya Rasulullah qal alladhi la ya'man jaruhu bawaika ini ni siapahan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inamuin di tud masampul na in pag-iman sinamuin hambuk daing kato nakatupiag balik-balikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qila ya Rasulullah nasabot may tayat tulong hisiwin mga bihatu ya Rasulullah qala alladhi la ya'man jaruhu bawaika amuin mga sila di nila mapalihala in pangdaig nila daing mga uno-uno na maka mumudarat at ini maka dirihil problem hapang daig niyapihan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga pag-iman sin mga tao amuin di makarihil kamu mudaratan hapang daig niya na mataud lang tabihan tibayuan inamuin mahinang sabab ikadihil mo problema hapang daig mo bihayaon lang tabihan timpo mga pangulan inamuin singan mo yaon pakatu mo pakaibanan pagtuusin ulan in tubig yato kanila kataan hapang
atawa kaning kanal atawa ununo na. Intaw bihayaon di makakawa laong tabihan ng mga inihaparakala ang mga lupa, di makaanya niya rin hababa, umanya niya hataas. Amuin, makadihil to problema amuin pangdaig niya. Magbugit lumi, atawakan maghibok, atawakan ununo na amuin tibayhuan. Makarihil ka problema hapang daig mo. Misampay pangdaig mo, bukon na biya sinamuin arama mo. Sabab ang kapatot niya kay mo. In pangdaig long tabian aun hal niya, pangdaig mo at niya, muna pangdaig mo, ang kaarama ka mo, atawakan pangdaig mo, maglasya, magtaymanghud ka mo, atawa pangdaig mo bukon na mo niya to, sa pangdaig mo long tabihan, bukon Muslim, bukon unong sa nagdaig ka mo, inyan ang kapatot niya bihan, pakanya. Bang Muslim, bang kampung, bang bukon Muslim, bukon kampung, bukon pakaw, long tabihan ng kaaramin, ang kapatot pakanya. Hangan sinamuin pagdaig, bay, iniyan ang kapatot sinamuin pakanya dahil doon. Nari kita manjari, ini niyapihan, siyapahan, sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in mga sila, amuin mga sila, makarihil problema, sadya hapang daig nila, ini nila yung mga niyapihan, sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-iman si mga tauyat to. Amuin, di sila makarihil kasanyangan kasadjeta na pangdaig nila buat malaingkan gaman amuin mangdihil sila mudarat. Inyat to inini subay maaya din amuin pakanya. Iyan do sarakula demikian pa Allah subhanahu wa ta'ala in amuin aun pangdaig mo dihilan mo siya problema, dihilan mo siya kamudaratan, inyan subay maghalli inamuin pakanya. Akan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam hazaman niya in Jibril daran siya pagkaunun wasiyatan siya hatungon sinamuin kapatot simpang daig. Pangannal kulong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga amuin bang aw marata magdaig bihan inya to makawaris na sila kato. Ama tuing kalaguan sinamuin magdaig. In Jibril alaihi salam daran magturun pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam magwasiyat siya hatungod sinamuin bang biadin kahalgaan iban sing kapatot sinamuin magdaig tawakan pangdaig. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam kabalikan pa sambil nakahunaw na siya ada kalalong na mga pangdaig ini bang aw mapatay biha makawaris sila deng kato. Ang kan nasubay pakaniya amuin maayad bang hatungod simpang daig bay ayaw kita dimihil mudarat ununo tibayhuan maghibok ununo na long tabihan di ta na maabot sabbuton matumatto pakaniya sa hangan long tabihan amuin makarhil kita mudarat, makarhil kita problema, makadihil kita amuin kasasawan kapang daig ta inya tuliangan sinamuin sarasin kita sarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian nasabut sin Syekh Daindi wa zulmun nasi fid dima'i wal amwal wal a'rad. Amuin pag-anyaya hapag kahimano siya hapag panaog asag dugo iban sin alta iban sin mga amuin kamaruan. Inini atinya papaanirun kita ini ring mga amuin dosa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya nasabot na to hadis kaina ini ni kabalikan sin kita niyo khutbah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paghaji niya yaum Arafah inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. In nasabot sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan yung pag-anyaya hapag kahitamano siya makapanaog kita dugo makaanyaya kita alta iban sin kamaruan ini ni siya butuod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam baitaan kita sinamuin kapiligruhan simbiyay ni kakahinang bunal tuod lang nabihani namuin
mga amuin dugo niyo, iban sin alta niyo, iban sin kamaruan niyo, inian long tabihan haram inamuin mag-anyaya yanyahe kamu. Biasin kaharam sin adlaw ini, amun adlaw yaum Arafah. Biasin kaharam sinamuin bangkaw rito hawla susi. Fi syahrikum hada, biasin kaharam sinamuin bulan ini, amun bulan haji hapag waktu yato amuin paghaji sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkan na ini ni apihantu din sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In amuin bunal tuudlong nabihan in mga amuin dugo niyo yan, iban sin alta niyo, iban sin kamaruan niyo, iniyan hiharam tuod, inamuin pagliulakad, pag-anyaya, yanyayahi, para kala yan. Biasing kaharam, kapiligruhan, sin amuin adlaw ini. Adlaw paghaji, adlaw sinamuin paghaji, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin yaum Arafah, adlaw yaun, fi baladikum hada, biasin amuin kaharam, kalagbuan sin kaharam niya, amuin biasin amuin hawla susi, amuin hamakkatul mukarrama, amuin long tabihan paghajian, fi syahrikum hada, iban sinamuin biasin bulan yun, amuin bulan haji. Kan naong pasabda hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. In tiap-tiap atinya in muslim papagkahinya muslim haram in pag-anyaya ianyayahi sinamuin long tamagpanaog dugo, iban sin alta, iban sin kamaruan. Kanta subay na mo yung pakanya palihalaon ni na mo mga bihay ni dagbus para kala. Amo hindi ka makalaog, di ka makaanyaya, di ka makapasakit, di ka makapanaog dugo pagkahimo. Iban di ka makaanyaya sin alta sin pagkahimo, iban sin kamaruan. Sinamuin pagkahimo. Ini nga mga hiaram long tabihan kapatut sinamuin dahil ha antara sin muslim pamuslim haram inamuin magpanaog dugo, maganyaya alta, amuin maganyaya hakamaruan. Angkan na ini ni subay tuod halian sinamuin pakanya in mga parakala ini. Subay madjakari namuin muslim, buko namuin parakala, tiyo di makapagtiyo-tiyo, way pagpasinsya, magtuy magpanaog dugo, magpanaog alta, amuin magliulakad, magpamungmung, amuin kamaruan, sinamuin kaibanan. Ini rin mga long tabihan, amuin dusarakula Allahu subhanahu wa ta'ala. Masabot sin kita niyo aun habuk usog. At iniya simulat siya kan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Amuin ipapasulat niya kan Ibnu Umar inamun ilmu ini katan. Amun long tabihan simulat siya nagpara siya sulat matukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sinamun ipapasulat niya in katan amuin ilmu. Uno yung sambag kaniya sinamuin Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini kitaon na tubang biadi ini namuin atin niya laum sinakal si mga sahabat, iban sinamuin pamaham nila hapag-agama, pamaham nila, iban sinakal nila, yaun piapaagad nila haamuin sara atulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatat kalan habuko sugyat to amuin nangayo kanya wasiyat tinia kabayaan hipapasulat inamuin ilmu ini kata nen ilmu laung na Ibnu Umar wa qala lahu uktub li bil ilm kulli, hipapasulat niya inamuin katan amuin ilmu ini sambil along tabihan siyang bag siya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dahil mga sasambakan ni Ibnu Umar
inini amuin long tabihan biya din dagbus si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haamuin pamaham nila pag-agama dayaw sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sababi namuin agama tayin agama sin kita ini agama amuin piya palihala in kaul piil sin manusia muna pawaran niya iban amuin parugaing daing kaniya siyabot Ibn Umar long niya innal ilm kasir siyang bagnen tawya tuhasulat niya in ilmu long na amun pagyanon muyan kabayaan mo hisulat kukatan inyan long na mataod di siya makakaamoy long tabiha maabot walakin in istata'ta an talqallaha khafifal dhahri min dima'in nas pagkalaong na inamoy ilmu yan tumataod sababin ilmu ini nakalando yung taod niya sa bangmulaong nakakausan amuin maramu hipagbakmu in Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kana amuin masanyang inggin hawa mo wayroong kau nakaanya niya nakapanaugduko si manusia kami salbat ni min amwalihim amuin salta damikyan wayroon intian mo kialuunan mo sin alta sin manusia atawakan wayroon mo intian mo kialuunan sin alta sin manusia na anyaya mo kapalisan an aradihim damikyan amuin kaya paagangan mo wayroon kau nakapamungmung wayroon kau nakapanglimot hamanusia ang mga kamaruan nila laziman li amri jama'atihim damikyan amuin yaun kau wala kau miutas masi-masi amuin ang mga jama'a sin umat muslimin faf'al amu at tulong na biyanin hinanga in isyarat hati niya Ibn Umar radhiyallahu anhu amu at tuinamu indeng ang mga kalaguan sin amuin long tabihan in palsug patanta deng ha antara ta sinamuin manusia pakania iban niya tudo sa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya rin itulong niya bihanin ilmu nakalanduin taod niya sa bangmulaw nakakausan atawa suway mo tuod gahuson in amuin suway mo marain Allah subhanahu wa ta'ala maghamatungan adlaw kana adlaw kiamat amuin wayroon kau nakaanyaya dahil nga mga amuin dugo simpagkahimu manusia damikyan wayroon mo kialuunan intian mo sin alta iyan ngayahan mo rin nga pagkahimu manusia damikyan indila mo wayroon mo kia pamungmung wayroon mo kia labtik amuin kamaruan simpagkahimu iban amuin doon kau tumutog ha jamaah di kau gumawa dahil nga amuin jamaah sin long tabihan doon kanila papal amuin at tuwin amuin ipapahinang long tabihan papaubukan inamuin tu para kala yato amuin di kau long tabihan amuin di ka umanyaya sinduko makapanaog kauruko hapag kayo manusia salta di kau makaanyari mo kaluunan intian mo sinamuin long tabihan alta simpagkahimu di kau indila mo hikalabtik mo paamuin limot papagkahimu manusia papagkahimu kapagangan mo kabaubukan mo ina mo hindi kau makahinang long tabihan makabisara simbisara bukun marayaw papagkahimu manusia amu atin kulang maglabi long tabihan akan na biasin agi in amuin pag-anyaya sinamuin pag-asag duko alta kamaruan si pagkahinya niyan dahil mga amuin dusa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan nasabot dahil di inamuin long tabihan pag-inom makahihilo uno na long tabihan amuin pag-inom makahihilo sibuda inumun atawakan long tabihan uno na tibayhuan di ta na masabot sababin sara
inliangan kato makahilo. Adapun ingan, dayang hawaktu pawaktu, dayang hazaman pazaman, nagngan na magnangan, pialingkat na ngan, sa maksud habukda. Amuin hinang long tabian, amuin niya makahilo. Uno na ngan, sabab biyayaon mahunit na urulo ni ngan, sa yan mataod amuin pag-usalon si manusya, dayang naman ha ubat, dayang naman ha siyabu, dayang naman ha drugs, dayang naman ha inumon long tabihan, paasuhon, atawa hanggiton, atawa uno inyan diangan sin sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Imaksud din dito long tabihan amoy makahilo, makaig sin akkal, makalawa sin akkal. Apay na mo hinang yan in makahilo dahil mga amuin pagyanon long na khabais. Amuin ina singkatan hinang bukod marayaw amunay namuin pag-inom alak. Bang malawa na in akkal sintaw sabab sinamuin pag-inom alak, pag-inom makahilo, paghanggit si makahilo, pagpasud, palaumbaran si makahilo, makakangi sinakal niya, malawa na yung akal niya, mabulog na yung uniya, na yung kata na mo hinang mangi mahinang niya na, imamuno, imanakaw, imangan niya, imamuhinga, katan. Akan natiyawag siya, in pag amuin, makahihilo ini, laong tabihan, khabais. Amo na in, siya na in, puntukan, sinhinang mangi. Damik yan nasabot yung Sheikh Dendi, wala ibul qimar, wahwal maisir. Amo na in magpanayam hapus. Magpanayam hapus, ininireng ha mga amo in hinang dusarakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in puunan niya hinang makapiligro. Sibu da amo in di maug kaw iban sindi aug kaw, inyat to, indi aug kamuat to, nakaamu in sin tao, bukun hakapatut. Hakaan niya yan. Sabab niya tuhiaram sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Haparman niya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan. Amuin long tabihan. Amuin alak. Iban sin amuin pagpanayam apus. Iban sin amuin long tabihan al ansab. Amuin nakaw na maghinang sila biya. Pagtutuhan-tuhanan nila wal azlam rijsum min amalis syaitan. Iniyan dahil nga mga amuin hinang mangi hinang sinamuin syaitan pajtanibu. Suway kita niyo hamuin humali, papahaliun kita niyo, papalayuun kita niyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Papahaliun kita niyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala rin nga mga hinang yato. Imaksud di amunain amuin pagpanayam apus. Innamal khamru wal maisir. Inyan rijsum min amalis syaitan. Dahil nga mga hinang bukod marayaw hinang sinamuin syaitan. Hinang mangi. Liangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuin pagpanayam apus. Pagkaun sin alta sin manusia habukon kapatut. Sibu dalong tabihan inamuin. Di maug kaw iban sin di aug kaw. Pila sadyay manusia amuin marain alta niya magsaruon doon sabab sinamuin pagtaon sin pagpanayam. Pila na di sabi manusia amuin makaka sin alta sin tao magsaruon doon habukon amuin hialal sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Biya na sinagi in pagpanayam apus uno na pagpanayam apus nyanan apus magtuk iniyan hiaram sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ma'ruf dayan kay nga tanda sinamuin pakanya rengkatu impanayam amuin pagyanon panayam apus amuin liangan sin syara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Demikian nasabot yung Sheikh dahil nilang tabihan wal ghiba. Amuna inamuin pagdara bisara dahil hamuin habuk pabuk. Amuin sabuton mo in pagkahimu sinamuin di niya kabayaan. Ininin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagyanun ghiba ini siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pagyanun long nabihan zikru akhaka bima yakrah. Amuin sabuton mo hasasabutan in pagkahimu sinamuin
di niya kabayaan, di siya kaamuhan. Akan yang Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya, wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Piag sa pantun sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin pagyanun riba, inamuin kumaun kau sin dugo sin pagkahimu miyamatay na. Amuin tulong tabihan inamuin bang biya din darajat sin mga parakala bihay ni amuin magsabot kau, manusuy kau, magtumbi kau, sinamuin magtumbi-tumbi, magdarabis sara, kita-kita raw na yung hambuk-pahambuk. Iniliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iniliangan tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aung panasabot at dahil mga ayat, halom sin Quran, mahamul liya walladina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minat, bigayri magtasabu, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Akan na labi-labi na bang mga amuin bariman in kiyarihilan mo, kiyabisarahan mo, nasabot mo sinamuin bukun bunal, di niya kabayaan, parman sintuhan na tu Rabbul Alamin, walladina uduna al-mu'minina wal-mu'minat, amuin kiyarihilan mo, kamudaratan in mga sila bariman usog babae, bigay ni maktasabu, haway roon amuin, kasabunalan, wala nila nahinang inamuin, tuho mabisara mo intumbi, diya mo yaon, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Nakadihil kau problema pag hinawabaran mo. Timanggong kau sinamuin, hinang bukun marayaw ibang paldusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat tuin hinang biya ini, dahil nga mga hinang amuin bukun marayaw. Amuin sabut dihila mo sa sabut, anin amuin pagkahimu, sindi niya kabayaan. Inyat turay nga mga long tabihan, imanu siya bihayat tu, piag upama sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyat tu amuin dahil nga mga taunal ka. Yung mga manusia bihat tu, amu magdara bisara dahil nga hambuk-pambuk, dahil nga mga taunal ka. Ang kana, subay kita niyo maayad bihan, amuin makanhil kita niyo mudarat problema papagkahin ato manusia, pangdaig sing kita, pagkahita, kakilahan tayo sindi, subay kita maayad. Aun amuin nasabot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, habuk babae, in babae yaun hati niya, mag-ibadat siya sinamuin dum. Mag-ibadat siya sindum, magtatahajud, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magpuasa sinadlaw, at tinahimi ng sinamuin hinang marayaw, magsarak ka sa imbabayaon, amuin magpanggihil siya bihan, kamudaratan hampagdaig niya, labay rin haamuin dila niya, hati niya makarihil siya problema, kamudaratan magpamungmung, labay rin hamun dila niya. Pakala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahli nar. In agi isin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon lang nakarayawan simbihat to dagbus niya sinamong babayat to inya tulong na deng siya mga tao nalka. Sa ni siyabot para Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk day sabatin, hambuk babae inyaun babae yaun mag-ibadat sinamuin dum, damikya magsasarak ka, amuin di siya magpangdihil, kamudaratan hay siyusyu pagkahiniya. Pakala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Intauyat tulong nabihan, imbabayat turay nga mga amuin, tausul ka. Ang na magpakayan kita, wayroon da pus, sinamuin, makusog kita mag-ibadat, makusog kita magsarak ka, bang inamuin dila ta, di ta kapagangan, di ta kabawbukan, amuin makarihil kamudaratan na pagkahita manusia. Ang na subay palihalaon sinamuin biya mga dilain, amuin kamaruan, long tabihan, makarihil ka mamisarhan ka sinamuin bukun bunal papagkahimo, inya turay nga mga amuin dosa dakula pa Allahu subhanahu wa ta'ala.
akan nasuway palihalaon sinamuin pakaniya. Aun bakas amuin hadis amuin dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin mga tao lusong hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdara sinamuin sambahayang simpuasa sin zakat nila inya tukatan tema sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga tao yato amuin makdihil mamungmung hamano siya nangaon sinamuin nakaanya sin alta sin pagkahimano siya nakatuhum hamano siya sambil amuin kataan karayawan niya to ipagbayad sin kangian sin amuin yabis sarahan niya na anya niya sambil bangat to amuin long tabihan maubos na amuin karayawan niya to isabulak na matukan niya amuin kangian sin amuin mga taon na niya katan itilak mo na siya pa pinal ka jahannam. Iyan din ha mga amuin biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maluk pa si sabi na amuin pagtuyo na to mag-ibadat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang indila na to amo hindi na to mapalihala ampay indila ini dahil nga mga amuin mangdahi paamuin hikabinsana hikapiligro si mano siya adlaw susungon bang inamuin di niya mapalihala inamuin dila niya ini ang kanang kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala biyaksahon nato indila nato amuin magsabot si marayaw labi-labi na inamuin pagdikir pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala buko namuin mabiyaksa pahipag bisara sinamuin bukod marayaw matumari labi-labi na amuin bang kita makaliulakad pa sinamuin kamaruan sin pagkahitamano siya nasabot pa sin Sheikh Dendi wan namima amuin mga sila magdara rabis sarareng habuk pahabuok amuin di maghundong magdara rabis sara magtutumbi-tumbi ini na yung mga dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala in magtutumbi-tumbi magdara rabis sara dahing habuk pahabuok ini dahing mga amuin dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab aun ini ni baita sabda sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qattat wairun tudlaw nabihan maka sulga amuin pagyanong qattat in qattat inya mo namam amuin tao magtutumbi-tumbi magdarara bisara deng habuk pambuk maun na pagkalo maun na amuin pagidaginis maun na ununukatan dahil nga sabab sinamuin pagdara bisara in magdarara bisara mano siya ini nila nga mga amuin mupsid mang dihil amuin problema hagin lupaanin hadunya amuin sila makajulja na sila makalarak sinamuin kauman makalarap sin hula makalarak makabugto sin nagkakasilasa makabugto sinamuin kataan aung palsug patan marayaw pila na mano siya pila na hula in kauman inamuin iskul madrasa atawa hula atawa ununo na sabab sinamuin pagdara bisara matumari sinamuin hambuk naawnin naawnin namuin paglaw matay naawnin pagkaloin pag-asag ingkatan ununo na hinangamuin langgar sarakatan naawnin sabab sinamuin tao magdarara bisara ang kanay Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpahati tuod biyandaan kita niyo wayroon tuod makasudsulga in kattat amuin mga tao magdarara bisara magtutumbi-tumbi wayroon chance sila sumudsulga sababin sila ini mufsiduna fil ard sila na yung tao amuin mangi hababaw sing gumi ini mangi sila magdirihil sila amuin kangian ha dunya ini ang kan nga subay inamuin pakanya maayad matumat supaya amuin majaga ha mga tao biyahin indag bus niya magtutumbi-tubi magdarara bisara magchichismis dahil ha hambuk nasabot pa siya kay napusan niya wa ghayru dhalika mimma nahallahu anhu aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam amun mga nagkasabot singkitan niya to dahil ha mga dosa sarakula iban long tabihan bukon naman amuyatun pagyanong dosa sarakula mataod long tabihan tibayhuan niya iyan dahil ha mga amuin nasabot himam Zahabi ha kitab niya
kabair yato rin nga mga hatungod sinamuin mga paldusahan dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala hatungod yan marayawa mo inlong tabihan kitaon basahon in kitab Imam Zahabi pagyanon al-kabair yatto agad nasabot ito yung kamatauran amuin dosa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala nasabot yung sheikh dahil hindi yung mga dosa rakula bukun yatto laong tabihan amo na sadya tubtub dahil dito sa inyatto rin nga mga amuin nasabot yung sheikh pagka imano siya amuin daran niya narurugtol daran niya na nahihinang sa sheikh na may tadi wa ghayru dhalika mimma nahallahu anhu aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam iban ununo na long niya bihan amuin dosa rakula amuin piapaaniban piapahalian amuin papalayoon kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala rain doon iban nasin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatat kala inyaon dosa papaaniban kato subay taaniban sabab bang pagyanon dosa amuin inyan wayron dosa inyan marayaw mangikatan bangyanan inyan miyangi nasin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misan pa in pangatud mo marayaw misan pa miyarayaw singkatan manusia bang miyangi sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan mangi bang miyangi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan mangi na mataod lang tabihan bukun naman amuyatto in amuin miyangi sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way na tumaod dahil ang mga manusia bihayaon amuin yan nakalamod haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala bang man piyakalayo liapas kita nurain doon alladina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wayrun tumaod inamuin manusia bang siari humati di niya marayawon in miyarayaw sin sara di niya mangiun in miyangi sin sara sin Allah ta'ala iban rasul niya pilanin manusia nagaangot-angot amuin himinang sin karayawan sa wayrun da maka niya karayawan sababin niya dalla sa ayuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a nagtuyo siya riha dunya naghinang sinhinang wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna pangannal nila inamun na hinang nila to nakaamo pag kita to wayron nakaamo ang kan na bang maghinang kita niyo labi-labi na imbi akato tanyo muslim bang maghinang asal yan matampal in guideline sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan na rin doon niya matampal na doon na sadya kita niyo ayaw na kita niyo gumawa sabab in Allah subhanahu wa ta'ala amuin hiyamun niya in mga sila amuin maghinang-hinang sara maghinang-hinang atulan maghinang-hinang sinyaon marayaon nila in miyangi sin sara antum a'lamu amillah parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiulong na maingat labi mapanday, labi maingat, labi makahati. Kamu atawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna, labi-labi na yari na sab kita niyo zaman, amuin, bihayaon zaman, aun musim sin manusia, amuin, palabihon niya, in hawa nafsu niya, dahing sin amuin kabayaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin amuin rasul niya. Natumtumon sin kita niyo mga palangungan na pag-arama, bang ibadat da, pahala, ibadat iniangot-angot na to, nasubay to din yan, iyan magad aamuin, atulan, biyutang, piyahantang sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nyuri makahinang kriminal, patuhan na to Rabbul Alamin, makatuho makita niyoin agama, bukun jukup, bukun sampulna, bukun marayaw. Agama sin Allah subhanahu wa ta'ala munin agama Islam, iniyan jukup, sampulna, di na maghajat, amuin, ganapan, iban sin hilangan, hakatan, tibayuan, amuin,
kahalan si manusia, labi-labi na yung pag-ibadat niya patuhan niya Rabbul Alamin. Iyan nasabot haparman sin Tuhan na to Rabbul Alamin, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Bangkitan niyo marayaw na to, in wala miyarayaw sin sara, himinang kita niyo sin bukon halawm sara, iyanun na to in sara, sara sin bukon siara, iniyan nakatuhuma kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin agama niya, sinamuin iniyan bukon siya complete, bukon siya cukup, bukon siya sampurna, bukon siya marayaw. Naadi man nato yung bihat to amuin, iyat to rin mga dusa na asal dakula, patuhan na to, Rabbul Alamin, inamuin, himinang pakita niyo sinhinang amuin, wala nakyaridaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patubtubon na muna sa jaray dito, magmaap kamo bang ang mga kabtangan sin kami, wala na kaamo, inya tureng kamo sadya bang aun baha imamu, inya to taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin amu yato inamuin, akarun sin amuin, kita niyo katan, patubtubon na muna sa jaray dito, imahuli hitukbal na mo, balik inamuin sa salam-salaman kanyo katan, katiranan, bihayaun, halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.